Ya kasonam ragubanshi lembat ki weipat ki badan kti halor kajing sya penyap badangshen ukurim jongka uraja ragubanshi onyalam sya sokra lashay kesingi baar ban penwandor biang halor kakam penyap kabakilale. Ya kanela pentikna da Superintendent of Police SP ke East Khasi Hills uba Vivek Siem henne kasingi ningkong. Kajing to oket persya ya kasonam kumju ya usubaba it jongka uraj sing kushwaha lembat ki laingut ki weipat ki paralok jong u ki bakentop ya u Akash Rajput u Vishal Singh Chauhan bat u Anand Kurmi kalakan jok menta syakasingi ki bahendrio. Baru ki bala syak kenok don kti ki la syak set prasngi hapok police custody hadien bagi la syak kemno na Uttar Pradesh bat Madhya Pradesh halor kajing don kti hakaba penyap ya uraja hawi saudong sokra hak arpulai tri ujembang baladam. Henne kasingi ningkong ki pulit ki layalam ya kasonam sya Meghalaya Institute of Mental Health Neuroscience Shillong MIMHANS na kabenta banle ya ka medical check-up. Uba Vivek ulaong baya kasonam layalam sya MIMHANS banpet ya ka jinglong jingman hakabor perkhat perdan ka jongka ya ka balale kat kum ka jing a jingmot jong u doktor uba khmi benya ya ka.